ngingabazalwane siniphile emavidiyo nalokuthi nje labanye sesiba sitile nalabanye kubuka ukuthi ividiyo injenge-status lokuthi nje status uyathayipha ngalo uthi thayiphela u-edithe then-ke bese uyaphosta. So nalapha-ke kuba nemeseji nje ungene wakhe ividiyo ne-channel kulula. Sitakala nawe. Kanjalo futhi nekuthi uhambise le link. Solo siyakucela siyakunxusa. Ngicela-ke kufakaza nje ikhona ividiyo lesi ngiyendile njengoba nje ngisangindvulele lisonto lokucala leli kule nyanga. uNkulunkulu some years back wasipha ukuthi le nyanga le njengoba sesibhalile nje Facebook nakuphi ukuthi le nyanga lena ngu-early mthombo, early source ngesiNgisi. Siyawati kumthombo. Bazalwane nasibacela ukuthi bede sithe Nehemiah ukhuluma ngemagede langu-10. Angeke uze ungene ezulwini uma la magede ungawati, kakhulu futhi uma ungawaphili ngoba labanye benu bayawati. Sibe sikuchaze-ke lokho-ke bazalwane ukuthi nje kumcoka ngani, uthi ungabona bese uyabona lokwenta ngithi ngidle tono noma ngente sono kunento bantu bayabhubha ngekuswela lwati. Uthi ungafunza njengoba sihlale sisho nje bazalwane ukuthi indodana kaNkulunkulu iyafuzulwa futhi iyaphangwa. Ngeke nje kube njani njani. Bazalwane nje nawuthi ubacela enkonzweni sibuka emabandleni ungathi utaba ne-free transport nakude ngihamba ngani indodana kaNkulunkulu iyafuzulwa uyadikhandla ukuthi ihluphe. Please bazalwane kunakeni lokho. Ngeke lento ide nje la kuwe ipheke dikhwamide. So ngakhathi ufunza-ke uyayibona lento hawu but nawungakwadi ungathi hawu nisho ngani ngeke uze ungene ezulwini uma ungawaphili la magede lawa. So ligede lemthombo-ke nalo likhona. So abacubeke bazalwane babe tuned. Sikhulumile nje nalabanye sidabaniketa bazalwane. Kodwa-ke ngicela kufakaza nakho ukuthi lento lena kukhona nje lo mnyelo okhulumako ividiyo yakhe njengoba siyawathatha emavidiyo siwakhombise bazalwane bakhone kubukela phindze kubhaleke nema-notes. Iliciniso lento bazalwane ukuthi uma ungena ensinzisweni laba labakhulumako nje ukuthi nangije dzadze losho ukuthi mina Jesu wangisita bengenta bufebe bengilala nemadoda ebantu. Hey, ukhuluma iqiniso ukuthi awukwati kuthatha Jesu bese usuyasala nje unjalo. Nase sifundisa-ke bazalwane ukuthi yini Jesu. Sayibamba nje lapho sicedzile because vele bazalwane Jesu wayetela kuto susa sona. Vele nayibuka le nto sekuthi-ke ngikona lokufundiseka ukuthi nawe utacabanga Jesu nje lo mlungu ubona itithombe lo wafa le eCalvary okay wavuka. Njengoba sihlale sibekisa nje ngesikopoto selibisi lokho ukuthi nawe uyothenga libisi lesitolo nawe ungalibona lindiza emoyeni ungabaleka impela. Then leli bisi kumele libe lapha kule sikopoto le container. Then-ke lokho akusalahle amaphepha mhlambe nanyalo la ungahamba nje ubuke loko container bomcenge bo-in. Alisekho leli bisi. Nawe uthenga leli bisi usuke uthenga lona not le container. So la Jesu-ke sihlale sisho ukuthi Christ became Jesus. Kuthi Kristu waba nguJesu. Kwaba ngilendlu nje. Ngiko nje Jesu yindlu yaKristu. Nakasi nje Jesu dlanini mina. Akasho ukuthi asidle Jesu uthi asidle Kristu. Nami lokhu ngikhuluma nje ngifundisa literally ngiyangidla. So Kristu nginokula ngekhathi. So Christ became Jesus. So ingakho-ke thina kuthiwa singamaJesu kuthiwa singamaKristu. So yini ke lo Kristu yokuvuka uthandaze emakhada. Sikubale nje sicale ngala ngesikudla. Yikuthandaza isiteki. Yikuhlanyela nga-10,000. Yekudla incwadi nayo leseniphe yona kulamalanga incwadi yaTimothy. Then-ke konke bese kuyangena yekuthanza umakhelwane nje ukuthanza wena. Yekungaphini yekungebi. Phindze futhi lokho nakugucula ligama lami libhaliwe encwadini yokuphila. Na ubamba-ke ngiko-ke sithi Jesu ngalamafishane ngesencele ilogos bese ngesekudla irema. Phindze nasekuphushuta ngesencele Jesu livi Genesis to Revelation. Then ngesekudla Jesu yini inkulumo yasezulwini ngami ngaleso sikhathi. So uma ubuka-ke labanye benu labentasi badle tono. Lo Jesu kunokuthi
njenga nangakubuta njalo nje kulo October ufunza kuphi? Njengoba sibaphile nje bazali. Bakhona nje labanye kwanza, mfundisi, yathi ngiyakhumbula manje incwadi yaTimoteyu ukuthi ayifunda. Sola ngayifunza. Itolo bazalwane besinabo. Sicelile ukuthi nje sichaze incwadi yaFiliphu nje bamangala abazali. Sayithi nje mfi naku le bese kufundisa students. Sacela-ke nawe sesiyakucela ukuthi kube khona ukuthi uyifunde incwadi yabaseFilipi. Bese-ke namhla siyachubeka le prayer and lesson kuthi under le theme lethi knowledge affects my prayer life. Once nje waba nelwazi utawubona ukuthi awukhona ukuthandaza. Phindze lokhu uNkulunkulu osiphendula athi, la bantu belikhulu nje kuthandaza baphela nje abantu bayavuthuka. So sathi-ke namhla nga-3 kuze kuyoba after 7. Then-ke nangalesibili angi-3 nje lamalanga kuyi-course, siyawathatha lama-course. Hhayi ngoba abazali sibabona sabethi ngalesihlanu ukuthi sesithi la emini nakhona siyamangala la emini banjani but-ke kugcwaliseka lapha ukuthi abantu bapholela luthando. Please bazalwane ningavumi ukupholela luthando. So yayibona-ke le nto lephindze kubuya ukuthi sona ebelo Jesu awumati njengalapha nje kusho ukuthi asadini ukuthi sokucatwa le nto langekhatse manje wena usukwamukela lesikopoto selibisi watshelwa ngaloko. Uyabona nje ufake ama-cornflakes noma ama-Weetabix noma kindengane ufake lo mcenge la ngeke mani uzuyidle lento cata kuphume leli bisi. So impela then-ke njengoba labantu beni sebayadi kwaba lukhuni bazwana ukuthi yekuvuka uthandaze, yekuyozila, yekuya steak, yekudla incwadi yabaseThesane kude lesitanisida ngakho. Because bazwana ngiyamthanda nawuze nje bazwana ngisukumele singamthanda Jesu kukhona la kuma-video. Ngesencele nangesekudla usho ukuthini? Nawuthi nje ngisukumele singamthanda Jesu kungaba kudze ukuthi ngiyakuthanza ngisho itolo kubazalwane. Kungaba kudze lokuthi ngiyakuthanza naku ku-Genesis 1, ngiyakuthanza lokhu Genesis 2 utawufika nini up to Genesis 50. Phindze futhi ngiyakuthanza lokhu Exodus 1 utawufika nini? Uyakubona? Ngiko kumfundisi inkulu wamthuma wasukusho kafishane ukuthi nakuthiwa nje bani uthenge ekhaya imoto ngeke ukuthi uthenge amathayi langu-4, uthenge indlu lene-windscreen, uthenge indlu lenesidayivilo, uthenge indlu lene-battery, uthenge indlu lene-nje ungacetha nini? Thani nje ekhaya. Phindze kwesithathu besithi mkhulu sesiye esontweni. Ngeke ucethe nonto siya la sitawuhlala khona bathi asisukume asivule inkotho asihlabelele asisukumise inceko. Thani nje I'm going to church. Nalapha-ke ngimukele Jesu. Sesize-ke nsuku into yokugcina ukuze abantu baphile bungcwele ngoba Jesu uyabuya. Sala siyiphushuda le nto. That is why kumfundisi uyasicela isikhathi senu, phindze nakhona lapha uyafundzisa. Phindze nala sihamba khona nawe enzaweni yakini idwauva ukuthi ungasibona nje kunetinkonzo eliviki siyitele nkinga nje sishaya ngiko ngishito kaningi lokho ukuthi kuba powerful akusilo abantu abaningi. I've been there. I wasn't powerful. Ngiyalongana ngiva lo powerfulness nabe leligama elinjalo. Lokuthi uve ukuthi sesiyathatha ngoba umuntu netinkonzo noma ngabe i-weekend angabe ngekho kodwa lama-college asikwendi nawubuka le mfundo ingene nje ukuthi in consistency lies power. Nawuhlanyela ilethisi, spinach, sithi 3 days uyasitransplanta uyasithatha usisa ngeke sesikhule. So sithatha usisa lapha nalapha siyekele nje sigcile sifake timbanzi. So nathi-ke kube khona ukuthi uvese le kwenhlangano liviki lonke noma i-weekend noma-ke 3 days tinkonzo sitafike sithathe abantu nje kube khona simapang-7 singene endlini sitting room sibeke ama-TV siyafundisa sinenzawo yokulala lesi sikhathi siphinde sidrayive sibuye khona la kalozini kuyafundziswa. Bese-ke sithola lithuba nakubo-VOC nala. So lokhu nje lesi sekukhulumile kuthatha ukunweba utabe siyabona mfundisi kunje njena. So nawuva nje umuntu noma ka-VOC yathi thatha Jesu umlalele ekhaya ngivama ukuthi muphi lo Jesu ngoba labanye even abantwana babe confused. Ngicabanga ukuthi ungamukela Jesu sokutawuphela vele leli bisi nakhona hamba ningilenzele ibisi efrijini nawulibona selila. So yathi it's done. Nangento kanje ubamba ilicingo ukuthi gogo sisimlethele libisi la akalicadi liyaqhubeka lihlale la. So labanye beni vele uJesu khona ezilibisi but ngena ngekhathi. So lokhu licada lelibisi kulokuthi akuvuko noma kumakhada baza futhi singesabi lokuthi mfundisi nje ukukhuluma ngoba labanye bese bayathuka. Awunake nawe emsebenzini uyabona emsebenzini kumakhada uyahamba yini at the back of your mind ufuna kuhola. Nalapha-ke at the back of your mind I'm telling you utawubona lokuhola. Ikhona nje lenye ividiyo lesitabe siyibukela lengicetha kuyithola yalomunye lothi let me tell you what happens when you read the word of God. I think nje kule lenye ividiyo ngingaphinze ngiyifake uma sikhathi singivumela. Uthi-ke lo kunene kunjani udlala orange
awuyiboni le apple ngibhica nje ngoba apple nelehabhula nebanana awuyiboni le potassium nale iron awuboni phinze futhi nalo vitamin C. It is the physical part, but look, affect umtimba wakho is the invisible. Wow. Yathi vele umunyana orange udla apple utawudla le physical part ngeke uyibone le potassium ngeke uyibone le vitamin C, but dlanwe. So this is what happens when you take the word every day. Lapho uhlafuna udla the DNA of God. Wow. Ngiko uthi daily, day in and day out. Lakhaya siyasho uyangipha nomhla losinkwasa nangu-ke Jesu dlanini inyama yami maswati. Please bazalwane asingandeli bafundisi sibi lesikhathi asithi ncengene. Cabanga-ke lokho nasekukhona nje abantu akubona tagcina sekukhona leti cucu labantu lesiyalena le kutaba khona sebaphinze abantu laba bayilofini nalelo fini nasifika kude lamakhorasi hayi ngoba singakwadi kuhlabela sithi nje asisivele kumathi kubetha ngoba nani bonje bahlabele hey kuyonakala ke manje bengibeva nje nanini uTV sebajayiva. Okay nitholene egcineni sokujayiva ithomoya. So nalapha ke seyinyuka ziyelo film tawubona nje tawugcine sekude nenzawo sawehlisa ama speakers la it's coming le ndlela lesisebenta ngayo. Emva kalokho bonke labantu esibancengako bayitesta le nto yabona batheleka ngamabhasi ngoba kahle lokuyelo film ngalapha ngesencele akhona lama benefit okushukumisa umtimba bazana. So kodwa ke lokubuka the view nawu lapha eTulu. Na ubuka ke sesikwendile manje labanye bafike awu la kude kani kuhlabela labahamba okay ndahamba niphinze nibuye. Izwe osukwilo linedla lenkulu woza ekudleni. Senza lamagama athi musukulibala buya mntwana. So labe bahambe bashayisa bese babuye. So imagine ke lokutaka kwendeka masinye nje base ngikuphile nje sona lo test. Khona nje lothi ya mfundisi I can see where we are going. Sesenyukile sesifombile sinathe mandethu nasifika nanje 14 chapters esikhuluma ngaye wataleka ledule lo vini ngoba nje 14 if you change yabona nje uthatha mahubo 120 uhambe uyogcina kumahubo 133 yewena 14 chapters nakhona nje less than 20 minutes nayo nje longathi ukale 20 minutes uthi mfi. So lapho bona nje umuntu lomnye usukumile phinze ubona labanye bahleli phasi lomnye sogucile ngeke sinethi ponje ngoba lokwe matshe lapha kunethi ponje nje nawe unesponje lesigugile ekhaya sisike nje kahle bese uyasigoca ngendvango lotabohle uyiwasha nasingcolile ungasifaka nje nasekhikhini sikhukhuma lo musifake ekubhakwakho lesikhona sinase siguca ube la ngoba lokwe matshe kuyahlabana lamadwala futhi sithanda lokuguca lamadwaleni bukhona ke lezi sikhathi bikhona uzukumfundisi nama chapters ngala 5 asisiwafunza ukuthi bese uvalelo uyamemeta kwendekani ke sidla the DNA uthi ke lo mbambe. That is why ke njengaleli orange usawuboni but lo vitamin C noma ungamboni uyangena nawe ke nanti lokho bona uthibona your mind is renewed. Indvodza yami umkami bantwana emsebenzini bani sonje sekwendekene somonyile the power of the word ngilele sikwendako ke hey bona abantu bagijima betha kalozitha bese tiba khona ke lethi hayi mina ngiyathi khona nje base bangibuta kuthi emfundisi wena uyahlabelela ebenje nje siyavumeka ngabe webathi ngichimba ngoba umva le nto uthi demon nje ngisatanism kwasho lo muntu satanism nje wena usakwathi kuhlabela angizange ngimphendule ngoba noma akade lokho ukuthi khona umuntu okwathi ukuhlabela bese uyema yini lengaka la ibonile anyways so ngiyacela ke bazwane bakunake lokho ngilanzeke lokho ukuthi kuyayamana la ukuthi nango le Jesu nango lo Jesu lesimfunako ngoba bazwane njengoba ngidlele ngisho sinawumukela Jesu uta lapho noma uyakhala noma kunjani nawutala ngempilo usuke nje uthi sengiyaqala ke manje every day uyangipha sinkosi sami semihla ngemihla lezi akusiswele isonto kuphela phinze Jesu uthi kusathana yewe nakulotshiwe ukuthi umuntu ngeke aphile besinkosi kodwa buka utawuphila ngemagama laphuma hayi laphuma it's a daily thing the rema word the now word kusasa nje ngimsombuluko nami ngalithola sithi insinkwa sami sokuphila ngikho ke naso ungasaphili kusasa lokufaka ekhaya usothola ingodi lalelani baza lathi ingodi sodivorcile usuyagula tonke lokuphila ngibe ngikuthanze lasekubekisa ngokuthi it's Zoe life kunema dimension buka ke MC noma uyashumayela beve yaphila inkonzo lo mfu yaphila manje lo babe lensizwa lo ma ke le ntombi lo gogo lomkhulu uyakubona sicale nje ngala lesikubala phinze futhi sicela abantu asithandazele le video utayithola nje ngicela nilele khona umthandazo sibe ndidolo sitawendana namuhla lo mthandazo njengoba nje sithi salugijima nangalesibili sisikwende nje ukuthi uphuma emsebenzini indlela yendlula kalozini nani nifuna kutohlola senobona sibangaki labantu betako ya free
lesibabita sibohlolile lo mbona ukuthi akedi nje dawubuka yena buka thathe manje okay batshala senginobuka hamba senginobuka bahlala la yeah welcome as long as ukuthi asekumane ngikwende ngoba kwathiwa Elijah vuka udle longest journey luze lo hambo cabanga lokuphakama utakuphakanyiswa yini uhlwithwe if ungadli so lo longest journey dlani Elijah bazona simsebenziseni these days bambaka kunale ngcingwana naye ngingaze ngikhohle kwala bengikhuluma naye wazi wangikhalela nje Nkosi yami ukuthi mfundisi yathi ngibambelele nangiJesu lona ukuthi angimina ngisuke ngathatha lesikopoti ya leli ngayicada sesiyakhuluma ke lokuthi uma ndakuthini nje Nkosi yami ngoba ngabe sekuba kude ngoba lesikhathi laba ngiphasona bese siba sincane but nje asale ngibuyekela manje sale ngibuyeke ngento enakho ngaze ukhohle so buyani bazana so unomthandazo ke lengwentile lo mthandazo dawuva nje ukuthi ya man lokuthandaza nje leli so lapha kucela ke bathi bathandaza uve ukuthi yini nathi wathandaza kwaba nalokho singakubala kube bese ke lempilo iba like emsebenzini imali yakhe iproject yakhe ibusiness yakhe emshadweni la mgwaqweni liyaduma nje lijuma limanyata ulibona leader lapha still iphila ngoba lokuphila siphila lapha epulpit kuphela siphile ukuthi la uhlabelele la ushumayela okay it's okay lokho siyakudinga inkonzo bonke MC noma after inkonzo nje siyachawulana noma sihlangene edolobheni siyakhuluma lo 2 minutes nje ukhulume nemfundisi uve ukuthi lo uyaphila nako lesikufunako asiphile noma nathi inkukhu takho inkomo lapha ensimini emasimini so naloko sihlulu liyaduma nje noma lo 2 hours njalo selendlula phila so wayibazana makhanze ukuthi nethi inkothi bese khona kugula sobula inhloko kancane nje uyacubuka emtimbeni sekunjena imali emshadweni naso uyahamba vele sekunjani phinze emsebenzini khona labadubile ngicala nje ngala phinze la ngalapha sicela ube ngi-MC uyashumela siyiva inkonzo inzaba uthi Jesu uma ungayidli inyama yami ngeke aphile asibiyelele kusho ke umuntu ngeke aphile ngesinkwa sodwa uphila ngemagama laphuma so kusasa nje nabe indaba ngisemgwaqweni liyaduma nayo inyoka emsebenzini noma nakungenteka kusasa bangicela ngibe MC ngishumayele angiphile then ke what if kusasa ngitholi songivile man songivile what if kusasa ngithole live ngoba hey bazana ukhanza namadlozi lamadzala atamu labanye nasiya lamakhaya nathi sibeka live ayisolele ndakutshela ubuye emsebenzini ngoba sokubhaqa ngalokho nje anyways ngakuthola bazana please ngiyacela nje sideni angigcine ngalokho ukuthi ke bazalwane please asimukele lo Jesu lo kahle so la kholweni ke bazalwane wansi lento lo wayinambitha ngoba Jesu wathi ukuthi nje uNkulunkulu sinikela Jesu la emhlabeni ngeke man lo lanje lothi Jesu angangena entombadaneni man ushintsha bufebe vele manje nje as long bengathi nje as long unalo Jesu manje Nkosi yami ngeke bese ngisho nje as long unalo Jesu ungamtholi lo Kristu lo ngumthetho ngikho nje lo mthetho nakuthiwa nje yikuye stake shothi Kristu wami wakusasa noma nini ukuthi yiye stake yikuvuka uthandaze kumakhaya nako singemaKristu thina singumthetho singilolubisi not lesikopoti so ngicela sikwehlukanise ukuthi nje sithi simukele Jesu ngalokuthi vele nalo Kristu nomemukele ukuthi ungashiwo nje ukuthi yekuzila 2 days ngisuke ngazili so vele kupowerful ukuthi ngimukele Jesu hayi lo Kristu but siyathi ukuthi lo Kristu lo Jesu phindze futhi abe ngilomntwana walo Kristu ngiyokwathi singemaKristu but bese kuthiwa simukele Jesu ngiloko ukuthi lo Jesu ngilo Kristu losendiwe so nakunekudla nje emfundisi nakudla ngene officeini kodwa esithi ngizomuntu okudla awuma ngiyabonga abantu babami ngibongeleni kumakweni nakudla yabona lokudla shothi ke nangisaphuma ngiyokudla lapho lokudla kuseNkristu then nasengudla sengiJesu but uyabona ngeke lo Jesu abe khona kude lo Kristu sokutaba kwethu kubeka kanjani so ngiyakucelela abazalwane lokuthi nje Jesu uyamenda umfana ngabhemi anganathi itshwala asikuthatheni Nkosi yami la kalozita ke we take time phinze bese sizigcoka kancane izwi nje le hallelujah god bless you